Oui, Jean-Marc, pour aujourd'hui, chausissez l'umut chamus. Non, los chamusses sont pas acantonats tant comme nous autres. Amarieu ben los rejunir sus las crestes, los pics et toutes los sucs de nostres Alpes. Sa testa polia, amb ses banetes recourbades en arrière, sas pattes tant agiles et son uell més fius toujours a la gatch, amo ben aquesta bestia de nostres muntanyes. Son agilitat per neviers e clapiers, la douceur et la lusence de son peu me dono enveia de l'agachar du matí au serra, tant l'hivert com l'estiu. Sovint, quan me passio en muntanya, Cairas, Nautubai, Vaupo, Vaupelis ou Briançonès, rescontro amb un plaisir toujours tan fort une escabotte de ma tan bella bestia. A la revista,